밀고 당길래 Don't bring me down, down, don't bring me down 화상한 척 따윈 제발 좀 넣어도 Show me, baby Everglow forever, let's go Got no time for haters 모두 다 집어치워버려 라디라라리라다 라디라리라 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 I can't even hear him No, I just 모두 지워버려 라디라라리라다 라디라리라 Всем hello! С Everglow на концерт не пойдётмыз. Я уже почти готова. This is my outfit. Біздің matching outfit. Әсел үстіне рубашка, а мен кожанка киіп. Давайте. Столько кей-поперов здесь. Әдем болып тұрмыз. Арт жақта тау еще әдем болып тұр. Көріне ма? Everglow деген кореялық қыздар тобы. Олар 2019 жылы дебют алған. Және осы Алматыда өздерінің сольный концерттерін берейін деп жатыр. Мен сестренкалармен келдім, бірақ олар видеоға түскілер келмейді. Сол үшін өзімді ғана көрсететін боламын. Қазір уже кіреміз. Давайте. Концерт күшті болады деп сенемін. Ешкім аямай алды. Чтобы теплый свет. Концерт басталғанын күтіп жатырмыз.
인사드리겠습니다. 레디, 온라인, 하이브리얼, 예, 3일 말마티, 살렘. 네, 저희가 또 이렇게 왔으니까 한 명씩 자기소개 먼저 해볼까요? 짧게. 네, 공연장 열기가 엄청난데요. Удивила красивая природа в Казахстане, очень красиво, прохладно, и нам очень нравится тут. 네, 두 번째 질문은 Bonfire Girl 님께서 보내셨네요. 자, 어디 계세요? Bonfire Girl. Where is? 외국인을 넘어갔는데요. Первый же день в Казахстане мы попробовали традиционное блюдо бешбармак с кониной. 완전 놀랐어요. Для нас это, конечно, новый опыт. Мы были удивлены, потому что конина оказалась намного мягче, чем мы ожидали. 지금 보여드리겠습니다. Let's go!
поддержки издалека. И я никогда не забуду о том, что вы будете также поддерживать нас и в дальнейшем. И мы также будем стараться стать Everglow, который will показать нам еще лучшую сторону. 여기 우리 지금까지 혼자 Такие камеры наносят. 혹시 꿈인가 내 곁에 있는 너 내 곁에 있는 너 소원을 이룬 것 같아 내게 봄이 와 추억이 울진 눈부시게 Хотели бы оставить в памяти этот же день с Forever. Хотелось бы с вами сфотаться. Вы хотите? 그럼 다 같이 사진 찍을까요? 좋아요. Давайте сфотаемся. 그러면 우리 포즈를 잡아봐요. 포즈. Everglow. Давайте подберем позы. Okay, last.
Короче, маған ұнады бәрі. Выступление күшті болды. Енді тамақ ішуге бара жатырмыз, короче. Нантиланы ойлап қосқайды. Ойлағым, Нантиланы концертіне шығып отыр деп. Она еще и считается амбассадором дома, амбассадором Дилайна, у нее там по 500 тысяч. Я Молодцы, короче, Эвергол қосып берді. You're so dumb, 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 dumb. You're so dumb. You're so dumb. Кентай forever. Кімді бала екен? Can you feel it? Whoa. Whoa. Can you feel it? Can you feel it? That's that, I like that. Палочками стоим. Палочками налили или медом. Canı da suyup ben buraya